Salom, jana selamat sogot mahubat tahagalukan bapak ini. Tayo may ilahoy hita layuhanta bani sogot niya riyon. Sioldo ijalo hita hata ni bata nagabi pargugohta nalaho mamukah porjata. Tayo may jalo hita hata ni Tuhan sadahi tamas tonggo martonggo mahita. Am Tuhan ni bata bapa nami terima kasih ba iso bakon uhur nami hubamu. Banhina diar nilay amu rosi holong ni ate mu. Na to tak makasomani rosi age mamasu-masu pardalanan ni gulu nami. Sehingga boyhan nami Tuhan das bani sogo ni arion. Na laho mamukah lahoan forja nami bani sadarion. Halannya isi olah naman jalo hatamu. Ase tondi mu tondi na pasing ma. Na mangajari rosi nama paruhuri hanami. Ase hatamu in nagabi pargogo ban nami nalaho makportahon-porta nami. Ibagas Kristus jalo hama nami ria pakot tonggo nami on. Amen. Bapak ina kuriya na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Hata ni nebata nada subata bani sogo ni arion. Aima natar surat bani Jeremia bindu onom ayat 20. Nini hata ni Tuhan sonon hubat. Benahakku madahupa nahum seba atap ropah-ropah nama harga hun nagori nama daw seng terharosukon ahu galangan si tutungon nima anjah galangan si saya ton nima pe seng benahakku. Amen. Aima dasni. Salam jana selamat sogot mahubat tahaganuku. Bapak inang kurin na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Adong do istilah na makatahon, lupa kacang akan kulitnya. Artinya somal do ay itangar hita, jana kemungkinan besar iboto hita do maknan. Artinya aha, lupa hita martarima kasih. Kuban ni Tuhan na mambere pasu-pasu utong atawah ni Tuhan. Jana ay do homa, na milatar belakangi bani ambilata bani sogo ni Ario. Ijabang sa Israel sebagai bangsa na pinili ni Nebata na ihasomani Jehovah mamukah kun Masir mangiring-iring si dia bani tanoh dorging-dorging rosidas ku tanoh kalambutan ini. Tapi sonay maga ni biyak ni Jolma anggolang ibotoh na martarima kas. Masih bapak ina. Halang disonay na pagkasumaniyon ni Nebata Jehovah hubani bangsa Israel. Tapi lang itagihon si dihata ni Nebata. Justru aha na bineri ni Nebata hubani bangsa ay. Gabi ay doho maibahin si dia si dalian manundal kun Nebata. Justru terjadi doho ma ketika do may hasumani Nebata gulun ni si dia. Ihorjahon si dia duhuma bagay-bagay ni hajahaton. Nalang iharusukon na bata kumbani pardalanan ni gulu ni si dia. Sunay mabagal ni hajahaton ni bangsa Israel nalang martarima kasih kumbani Tuhan. Takas torang pay maambilan taon bani ayat 7 isobut sonon. Songon batuhon na marjulak-julak kon bani. Sunay do marjulak-julak hajahaton ni. Odoh-odoh apa samburan do tarbogi ibagas. Pamunuhan apa pangoyaton do tong masa ilubi. Unma ciri khas ni bangsa Israel nalang martarima kasih uban ni Tuhan na ibata. Anggapan ni si dia anggo dong ba ni si dia boy ma hinadongan ay iberehon uban ni ibata marhite galangan si tutungon dahupa gabe lang marigis binay bata. Bapak inang kurin na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Totu salah do pemahaman hal na sonayay. Justru izin si dela humanggalang hubani na bata ihatakon do hubani bangsa Israel marhite nabi Jeremia. Lang maroso na bata manjalo galangan ni halak na lang mamboto martarima kas. Totu sonay do hita bapak inang bani pardalanan ni Tuhan. Na ihaporlukon hubata ay ma otip barang buhay na ginalot na humban ni Tuhan na bata.
So nahahita ase mampu tongtong martarima kasih ubani Tuhan. Nahadua terjadi terima kasih ta. Ipuji hita goran ni in marhiti horja nama dia. Lang menghalal kun haganu pancara ase marmalas diuhur pardagingon ta. Tapi justru maningon manggolu maibagas hadirion tahatan ni Tuhan. Na tersurat badi Matius onom ayat 33 na makata. Parlobe mapindahian ni maharajaon ni na ibata apa hapitoran ni. Duk ay tambak konon ni do ganupan ay bani. On managabi panota batta bapa inang mamukah lahwanta sa dari on. Ang gutuhan ay parlobe iindahi hita. Iyajam kon hita bani lahwanta mamukah sogot on. Totu mau tidak mau pasti martarima kasih do hita kubani Tuhan in. Kalanya ay bapa inang kurya na hinarkan ni Tuhan Yesus Kristus. Ase bani pardalanan ni 20 taon. Ulang binamin marhite parlahota. Gabi patubukon ringis na humbani na bata. Tapi marhite parlahota ay mahataridahan ni galanganta. Dumuhubani horja na madea. Na hinurcakon pa bani guluhon. Yakin dyan ako saya mahita. Ang gutong-tong hita mardalan bani haroso ni Tuhan na bata. Sa jalok konon ni doahan na binereta kubani. Tarlumobi marhitay galangan hadiriyon taon. Ibagas horja na madea. Ando war bapainang kurya na hinarkan ni Tuhan. Mari, ulang lupa hita martarima kasih uban ni Tuhan na ibata. Halani iya do, sumber ni haganupan pasu-pasu. Nadas, jana na ondos na ijalohita bani taon. Iti parlahota, marsangap marmulia ma goran ni Tuhan. Shalom, martongko mahita. Diate tu pa sombah nami bamu Tuhan bani hatamu. Na do maondos itong atongan ni guluh nami bani sogo ni Arion. As itongon Tuhan, na ipataridak ko na nami itong atongan ni guluh nami, marhite tanda ni tarima kasih nami hubamu. Bani panupakion rosi pasu-pasu na pinaondos mo itong atongan ni guluh nami on. Mampu tongon hanami Tuhan, makurjahon naromban hubani harosu ni urmu. Asi ulang tongon Tuhan ahanadong ban nami. Gabiin iya jam kun hanami lupa hanami hubamu. Mahiten ni hatamu tongon talar jana takas torang ma iban nami. Asi tong bani haganupan gulmi ni guluh nami. Hamma na ipasangap ipuji hanami. Mahite horja na mader na idalan kon hanami itong atongan ni guluh nami on. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani haganupan dosa panlaw siyon nami sasalpuan ham. Asi tong bapa. Lalu pa nami kami ondosan ni pasu-pasu. Na siyon ondos konon mu tongah-tongah ni gunung nami ono. Terima kasih mabamu. Jalo hamahanan. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Salam jana oras ma ibata.